Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Sve za futbal. U ovom videu ćemo prokomentarisati utakmicu između Željezničara i Veleža koja je se odigrala na Grbavici. Krajnji rezultat je 2:1 za Velež, dakle velika pobjeda sa Grbavice gdje je vrlo teško pobijediti i nositi 3 boda. Mnogo toga se ima reći, ali prije nego što nastavimo pozvat ću vas da zapratite kanal. Hvala vam. Što se tiče prvih sastava, nije bilo nekih iznenađenja. Oba trenera su izabrali sigurnost i imena koja su navikla da igraju, ali mnogo toga je bilo drugačije na terenu. Znamo da Željezničar igra iz tranzicije, a dovoljno je reći da 72% posjeda je bilo sa strane Željezničara. Dakle, Velež je pobjedio Željezničar igrajući njihovu igru na tranzicije koju također i oni vole igrati. Jasno su došli sa planom da se povuku i prepuste loptu Željezničaru, a pogotovo im je pomogla činjenica što su dobili penal u 9. minuti koji je Hrkač fenomenalno pogodio, zaista sjajna panenka, potez koji je za svaku pohvalu, veliki je bio pritisak, puna Grbavica, sjajna atmosfera na tribinama, dakle ovaj potez je svakako za pohvalu, a još više kada znamo da je Hrkač štoper. Dakle, 9. minut 1:0 za Velež i onda je bilo dosta lakše nastaviti utakmicu. Što se tiče penala, zaista nezgodna situacija, jasno je bila ruka odvojena od tijela, ali udarac je se odbio prvo od jednog igrača Željezničara, pa se tek onda odbila od ruku. Dakle, dosta nejasna pravila po tom pitanju. Peljto je nakon provjere VAR-a odlučio da to bude penal koji je Hrkač sjajno zabio kao što smo rekli. Nakon gola Velež je se povukao i prepustio loptu Želji. Dosta dobro je to izgledalo za Velež, dok Željezničar nije mogao naći soluciju. Tražili su razne načine, nekad preko bokova. Dinaka je bio dosta aktivan, išao dosta visoko, ali nije im pomagalo naravno odsustvo Ernesa Alića koji nije mogao igrati sa lijeve strane. Trupe je bio lijevo i naravno velika je razlika imati dešnjaka na lijevoj strani nego ljevaka. To je dosta utjecalo na kreativnost Željezničara s obzirom da Dinaka je bio mnogo aktivniji sa desne strane, a preko centra nisu dospjevali do prostora. Sjajna utakmica Šerbečića i Hrkača, na svaku loptu su bili perfektno postavljeni, jako hrabro u duelu, apsolutno im se nema ništa poreći. U prvom poluvremenu uprkos velikom posjedu Željezničara nismo vidjeli nekih prevelikih prilika, čak su opasnije prilike bile za Velež. Jedna dobra prilika krajem poluvremena Medad Muftić sjajno interveniše. Velež je dakle kontrolisao utakmicu time što je uspavao, nije bilo nekih ubrzanih igara, jedina veća prilika za Željezničar je došla preko jednog prodora od Dinake sa desne strane, čim je Željezničar ubrzao igru probilo je, ali to je rijetko dospijevalo. Drugo poluvrijeme je nastavilo tačno onako kako je se prvo i završilo. Željezničar je imao loptu, kao što smo rekli završili su sa 72%, ali je ipak Velež taj koji je došao do drugog gola. Fenomenalna akcija, Dinaka je se loše postavio pozadi, Pedro je odigrao fenomenalan dupli pas, sjajno predriblao Vedada Muftića i završio prazan gol. Sjajan gol i sjajna atmosfera za Velež, naravno sve je išlo po planu, uvukla je se nervoza kod igrača Željezničara, nisu dospjevali do gola, nisu dospjevali do ozbiljnih prilika. Boljević je pogodio u 94. minuta, ali naravno bilo je prekasno, sjajna kontrola lopte i sjajna završnica. Prije toga su dosta toga izgubili time što su pokušavali dugim loptama doći do prilika. Nije bilo nikakve prilike, naravno, jer pored Hrkača i Šerbečića ništa nije moglo proći. Dosta je velika greška što su pokušavali visokim loptama doći do prilika. Igrači Željezničara imaju itekako dobre tehničare koji mogu spustiti loptu. Cetanovski je pokušavao brzinom proći i napraviti nešto sa lijeve strane, nije dospjevao. Boljević unio također jednu dobru energiju, ali to je bilo premalo. Sedorf i Karamarko su stalno pokušavali dijeliti duge lopte prema naprijed. To nije nikako išlo, Velež je totalno uspavao utakmicu, kontrolisao i znao šta radi. Na kraju vrlo mali broj prilika, samo 6 udaraca u okvir i to od toga su bila 3 gola. Falilo je dosta kreativnosti Željezničaru, a to je Admir Adžem itekako uočio. Već se par utakmica žali na kreativnost i na
sami izgled njegovog tima itekako će dobro doći. Pauza koja dolazi za 7 dana željezničaru morat će poraditi na toj kreativnošću, naći neke nove kombinacije kada imaju loptu u igri, kada je lopta u njihovom posjedu itekako moraju bolje. Stanje na tabeli je se dosta izmijenilo, Velež je definitivno izašao iz krizne zone, idu prema naprijed, imaju itekako dobre rezultate, a Željezničar je propustio par mnogo bitnih bodova za prva mjesta i sada možemo realno reći da se ne bore više za prvo mjesto, uglavnom dok se nešto jako ne promijeni u idućim mjesecima. Hvala vam što ste pratili ovaj video, ostavite svoj komentar, a mi se vidimo uskoro. Hvala vam.